Ayub Bondi nyuma ya kutungatira wandi ya Buthugwiti Central mbungene ya kaunti ya Meru kwa kaita kamyaka 14 na wetewe ati kwenda kibindi kibithatu gitini kiu. Bondi urani ndio ithirite akitonya siasene nyuma ya kumaruka kiongo ya warimu obo mwarimu wa secondary na tumirite ati nyuma ya kidurano kia mwariwe na anakarura giti kia speaker wa mbunge ya kaunti mwanigetonde tuntinyari ukinywa na raneti na Bondi urawithirite nende ya mutungiri wa barabaka mbungene yeyile na mutungiria Orapa ingindeni ya mbunge ya Raumbere. Ni mutongeria wonanagia kujurwa ni nkero inyingi na MCA ura wenka akiumbite kugwata itibiri begitumi ndene mbunge ara miaka ya mbere 5 wathanine bwa Peter Gatiraumunya athurirwo gutwika mutongeri wa baraba ingi kana majority leader mbungene kaunti ya Meru na niwe mutongeri wa baraba kai mbungene Kagita Gaka wathanine bwa Gavana Kiraitu Murungi kana wenda minority leader. Itukarite nthi na Ayub Solomon Bondi MC wa Buthugwiti Central kumumenya na nkuruki kuthuja uriti ngugi bwayo bwa miaka 10 muthingatano ara nande atumirite ati swagite kinya kiri kuithurano ni bibi bi mwaka juju ta 2022. Ndaciarirwe ntura itwa Ruiga ndathomea Ruiga primary secondary ndathomea Buthugwiti boys ndauma ndathomera ngugi warimu Moi University Dekuma Moi University ndajaita international itawe Gandene 3 years ndachoka ndaja Buthugwiti boys ona ndathoma ndaitana 3 years na umonde tachogoria 1 year kuma unda yanda miaka 2 principal wa mbere wa thirikari wa Katanza secondary school. Are gwakaria takenda Ayubu au mangugine ya warimu na gwitonyithia kiri siasa itwagirwo chore wandene muno na mheshimiwa Githugi Manyara na family yawe ndakara ya party ya family yu na tukaranire gitara twakaranirie ndakare nkimuromba ira kura na ndona no ngomba kwaria nanto ibompe heshima na ndona ngwiri itera wananchi ngui ndongi muno ndona nyauni ndenda gwitira wananchi betu ngugi no ntu twakare tugitho ofisini nene muno nawe utufisi tutatonya na ndona ukethwo muntu mwoga na we mwana siasa ombotethia ntu betu benu na imbitikia mwanka ntukwe naru intetheti antu babo thucie gatigati na abo thucie yonthe na Meru yonthe 2013 ndarombere kura na ndikuromba kura antu betu ibampere kura na mbere ibwaga no ntubampere kura ndi na accident nene muno ntomba gwita ndeta na wheelchair na kuma unda choka 2017 ndaromba kura kaire antu betu babo thucie gatigati bampa kura triple ejiri na ndikuthurwa rajenda yanda minority leader gitikira nkarite ntukwe narua kiuria kabiere nere nimbi mwa Buthugwiti wa gatigati akarikanira utongeria bwa Ayub Bondi kire map ya Buthugwiti uti muntu ngigomba kurenta institution inene bukiria tekniko na Marian University no ntu into byonthe iwondine mwire ya Buthugwiti ya gatigati irerungamiri ni Ayub na bo mwisho impandithitie antu bakwa mibukando over 600,000 na imbandite mikanda mie mingi muno kou ngugira mbitirite antu mbijike boba gutura bwa bunthe bakona mukanda mia bakarikana Ayub bona mubukando bakarikana Ayub bona university bakarikana Ayub bona technical bakona Ayub including and antu bali gwenya nyombe muyi wakwa ndetwa Ayub ndi Solomon kurukini tuendete kumenya umbani bwa Ayubu kirengugi yawe ja mutongero baba inge mbungene kaunti ya Meru nyokaria na heshima baraba ario gitariu ngwitikia ndethere wande na very good working relationship kuma kingavana na Rutero rungi na assembly tomba ku Milan na mbuge itwanenka yara heshima o 1,025,000 na on above of 25 million itomba ko ba matinka tuka baturi andoje itego tarwa ke 25 million tuka domithiana o ana baire ko to ya scholarship ana 90 they very sure that kethirikari ya twarenio ndianda ari majority leader itomba ko budget mbe cha mwananchi na mwananchi mbe chigakinyirika na umbani bwawe ari mutongero bara nini mbungene oyu uni mbithirite ndi musene jwa mbere kumurika mirandi yonthe ira thirikari ikuthithia irete kwambata na sheria na nara tukuona mbeca mwananchi kaurira koguo nkwenda kuga challenging kuthiro ki the next leader minority rio Kenya a make sure atigete kumama gitandene kimwe na ngavana no ndira bakara gitandene kimwe na ngavana mwananchi no kethirwa atikuona ngugira batiwitirwa
Ni twendete kumenya kethira kuregana na thirikari ya Kiraitu Murunga igutumite wadi yawe ya Bothuguti ikaga gwitina mbere na Ayubu agicokia ndo kwira ki town cia sentiment cionthe Katheri, Kithongo, Kithirune, Mpuri, Katimbi, Kariene, Charia, Mujwa, tauni iu cionthe na Kaguma, tauni iria ciikiri Kaburo itauni njiri na tauni iu iwondine kwa iri tauni ya Gatimbi na tauni ya Kariene. Koguo ni ukora twikithana na gavana nomba kwithia maendeleo ya maingi muno nikenda ntikamutindike na inya na kendeja gwakwa ona bwakuga mwaka jojo Ayubu na arigaririe baba ingi akugite gamba na gutumira gutigite agacwakire ithurano be mwaka jojo 2022 gitumi kio gambi bobo ni kiriko uni twende support munya muno na itwambirie safari ya guchwa gite kia gavana 2022 na twera antu gavana munya Ayubu akethire deputy gavana na mbete buge riakwa remero gukinyanira munyethero gavana indonere ikethirwa kiuni etitongi muno bita guchoka kuromba gite kia MCA na ke youth ndai na bondi utigira nderia bambira kuromba bambira mba support na ndabera nkapa support so ndauga inyagwa twika ndeje ngi ukorega ukinyanira then kwethwa kwina mana kiuni ura ndere youth bara bangi nabo babenda kuromba ite ngatigana gitigu nikenda bomba kuromba kethwa nkibaingiria bu kwou ndi very sure 2027 nkethwa ndi siasene indi tigite kia MCA indi biu bingi bire iguru tutapambana na wale watakuwa hapo na tukienda kumenya ni mbio yongwa bangite kuthithia kiri miaka 5 ijite au maruka siasene mbere yawe guchokera mwakene jo 2027 katikati ga 2027 bitite kwa murimi kunkethwa ngita na antu mantu akawa mbaitane mantu ya avocado mantu ya makandamia mantu ya pamba mantu ya pyrethrum na mantu ya kurithia ng'ombe kwou nkethirwa uni nkichangiaga positively kimaicha ja mwananchi nayo eje niyo ntumiri Ayubu agutigira akariba Bothuguti atongeria na Meru mbere yawe kunogoka kuma siasene kiri antu ba Bothuguti na abunge bara tukarite nabo na antu ba Meru County bara bakarabente ga TV ne weru ntimana baba ingi mono bambiri tukuona TV ne weru bange bambira Ayubu weru mbwire ibwega ndi very sure ntariki 10 nkethwa ndi na nafasi ingi ya miaka 5 ire ijite mbere mbeta kura cha 2027 kubwitira ngugi aswa mono ngugi ya urimi Ntinyari Kinywa Nteto Chiawero.